Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rosnizam bin Khamis, pengarah Kolej Komuniti Arau, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh warga kolej, para pelajar, alumni, rakan-rakan industri serta komuniti setempat. Alhamdulillah, setelah sebulan kita menjalani ibadat di bulan Ramadan yang
penuh keberkatan, kini tibalah masanya, saatnya untuk kita menyambut Aidilfitri sebagai tanda kemenangan setelah menempuh ujian kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan. Saya berharap agar Aidilfitri pada tahun ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita semua serta menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan warga kolej dan masyarakat. Gunakanlah kesempatan ini untuk meluangkan masa bersama keluarga tersayang dan saling bermaafan antara satu sama lain. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga kita semua sentiasa diberkati, diberi kesihatan yang baik dan terus maju dalam segala bidang.